Мускавра финанс форум ерттірі. Онда Чуваш Республикин пушлығы Олег Николаев ерте бұраган делегацияде худшынчы. Форумын пір лабаменде халихи тапқырды еврілсене жуда елзе бюджета ергелес айдузене зүтсе явреш. Олег Николаев хысына 90 мен тубырша саплаштармалы майзене пұрныша кертмесінші. Егебінде вникемір шулданба предприятизем ядарлы ошқына бірлешсе налог түлеме бұлдарына. Шагы візене тірлі шымылықпа ұзығырма майбана. Кумайба республика ғысыне күжалғы авын ойы жетіліне 1 миллиард тенге яғын налог кәне. Шидес шулдан жақна прағышлашы. Шанова Чуваш Республикин пушлығы Олег Николаев бюджета оқша сақалдарақ кеме бұшласы үшін женгалары. Саплаштару мелезене бұрныша кертіне ларудырова самылатма майбарад. Шидес шул пөдем налуга парлеге дыдыма бірлештереші, налог түлеген парлеге ушкуне демалашне прағышлашы. Ку регион бюджетне еврлық семгюме бұлдарад. Шамбада шидес вғытыра Рашей закунезіне ұлжынузем кертме балыртны. Келешул шак налог пулмазан да бұлдарад тенебе ебірінде балақ пірдак шиклензе шагай дүзене баян сүтсияма бұлдардың бар. Хамыр енжен сенюзем тұратнычы 1 миллиардтан чен ұқшақ иснаран тұқса өкне пире тірлерен падырмақсем 80 ғылашы дезе, де тірлі елі компенсация мерезембе пире пұлшса бұма, тада шак нормана майы бен пұлны жагырце вижі 20 жыл ұшынже пире шамалықсен барасы бірге хамыр сенюзене банычы. Баян бире шандарзагалары шагынбек еженузем шриплице хварны дезе, шивы хватра везене Россия Федерации бюджет законенже шриплице паларца хуна дезенде пире шандарзагалары. Рашей финанс министерстве Банк, Рашей Федерацион банксен ассоциация, Чуваш Республикин правительстве нумаях плумасть твада енле кележу шереплетнече. Шаунбада Мускавра иртна форумбра, Чуваш хине финанс полевне сарас себе телевле, тугышта ишлеген регион жутне гертреш. Пелевне шидендере сешпе пирен Чуваш регионы пулинженде самаях малдабыны пиренжен савандара тебренжен тада малалада педе хастары шезе бума пулса брать хистезе брать. Мы же здесь пебер егибинде ширеме шулда тваде енле кележу алабуснычы. Харьи иши технологии зимбера шире анло узугурасы биргете калашны форумра. Вазинчин Пари Симес энергетика проект. Куене бер республикара пысы калыбышла ишсен бурнышлама балартна. Шакна тунамай тень келешу эбер Симес облигации зене каларза хамыр адалану программы зене терле шагымбек юне укша деньги бе тивиштерме май земде шушлаза пунежа кірсе бума паларса хуны. ESG стандарт-жизне кужасы инже 3 марипень, подемешле Чуваш Республикин правительство байдажы зем, Мускавра иртна форумра, финанс институтын жешенелексене, проект сене сүтсе явныбе, малашнихи телевзене ужумлатныбе пиде комылла. Чуваш Республикин финанс министерствен эш коллективне, нума жол туғышлы профессии девежезене яваплы бурнышлан ожан, Рашей финанс министерстве хизеп худебежесланно. Эрнегларым Валерий, Регина Кубайкина, Анна Центовская, Юрий Марков.